أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدرم الله مهوجة ميدو غسونا ما دفعه تبعفونا مخاطبك الله ورسوا فدا هي به بنومك توفيق دبيك متك الله سبحانه وتعالى حمد شكر قرآن دعائك مي وقت كلمي الله رسوا فدا قتيجا هي ذكره وقت كلك كم قلبا مي وقت كلوجا الله بركة لهم هذا مي دولكوندا لفاوا موضوعك تقوى وريكان كيف قرآنك الله سبحانه وتعالى وهي كرفا فاوي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله تمن الله كورين تبامي هنگ كورين فيد دونو ميستكون نشا أدي تبامي هنا وصية كرفيمه الله هو تقوى وريوما إما كوريك أمتك بس أدي مي أمتك بس الله سبحانه وتعالى وصية كرفا فميواني تقوى وريوما එහෙන් කමුන් මිකමකි මේ කොබා කන් අල්ගොන මෙන් එබජෙහෙ දැනගන්නන් දස්කුරන් උගෙනෙන් අදි මියා එගොතන් අමල් කුරුම එහෙනි කුර්ආනක අල්ගොන මෙන්න අංගවා ෆමිවනි මේ තිබෑ මේ හොනන් අල්ලාහ් කුරවා ෆවා වසියතකේ එහෙන් කමුන් මියා මෙද අල්ගොන මෙන් ගාෆිල් වෙවේ කන්නේ මියා මෙද අල්ගොන මෙන් අලානුලා දූකල් වෙවේ කන්නේ මේ කන්තන් අල්ගොන මෙන් උගෙනි දස්කෝ මියා එගොතන් අමල් කුරුමන් එබජෙහෙ අද එලිමරි විදාලවාගතුග තකුවා බහුව ගොතම් බදාකමග වණීනම මේග මානයකි රක්කාතෙරුමේ එකමක මෙදු خبر දාරුමේ රක්කාතෙරි උමේ ඉස්තිලාහ ගොතම් එලිමරින් මේග මාන කරවාගතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අසාබා තිමායා දෙමෙදුග හුරහෙ ලුමේ නොත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අසාබ තිමායා හැමය නාන්නෆත ගොතක තිමාගේ අමල්ත බෙහෙට්ටුමේ මේ කුරුගතක තකවාගේ මාන ඉල්මරින් කරවා ගොතකි අද මේ මාන අලගොන් බලාලුම් අලගොන් මෙන්න ඉංගෙන්ද හකීගතකි ඉස්ලාම් දීන් ශාමිල් වෙගෙන් එබ දාකන් මේ මානාග තෙරේග අද කුරස් දෙන්නේ ෆදන් මේ වසිය මේ හැම එකනේ අලගොන් මෙන්න අල්ලාහ් හාස කරේ වසියතන කුරීගේ ummata kavs kuring fadewna mihuna bes me kan miwane khas wegen gosfa nota me kan shamil wegen gossa ehmes taqwaage muhimmukan dehawa ekkame ade taqwaage muhimmukan dehawa ane kamaki me kamaki me qur'anuga eta tanegga me kamuge wahaka zikru qurawa fa bomun me kamuge muhimmukan dehawagen ebade ඒකතරෙන් එන් ආයතක අල්ලාහ් වහී කරවණි වත්තකුල්ලාහ වඅලමු අන්නල්ලාහ බිකුල්ලි ෂයින් අලීම් තෙබෑමිහුන් අල්ලාහ් තක්වා වරවාෂේ අදි දන්නාෂේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හුරිහා කම මොළ දෙනේ වඩිගෙන් වේ අද එතන් ආයතක අල්ලාහ් මේ වාහක කියත කුර්ආනෝගා zikru කරවාෆා එබවේ hame hemme kite ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge bas folo tahoga wes me taqwa ge bas taqwa veri uma me wahakata takurara kon asfa ebabe egoton e bas folo ge me annani ittaqillaha haythuma kunta tiba vi kometanika allah subhanahu wa ta'ala taqwa veri washe wa atbi sayyi'ata al hasana adi goskame faafe kurevijjakam ga waninama eya viddagen heyokame kurashe watbil sayyat al hasanatam huwa fa erun e heyokan enubakan fuhelane wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin adi mistakuna muamala kurashe rivetivegamba akhlaqakum ade me hadis basfula kiwes me kuru basfule namaves mi basfulaga mi eklevigenwa maanataka algonam badala kamga waninama
algon menge muli hayan ekamuga shamil wegen dafada mativeri kuru basfole furtami angawani tibawi kommetanega Allahwa taqwa verwase ay taqwa verbo nota Allah wadigam wakan gabul kon Allah ballawa wadigam wakan Allah asa wadigam wakan algon men handanoga bahatte mijehene ki waki wagutek gennu hamekani miskitan erunima kenno nuwata gayatimage mihako marumon janazan hazirwa wagutako ekanya kono nuwatima gayatimage mihaka bodu musibate korimatiwa hinduga ekanya no ittaqilla haythuma kunta tibawi kommel tanegga Allahwa taqwa veri wase ade way far algon rajyen beera ek ek daturta korayro rajyen beera ek ek flight takan erumun bay mihuna hiwa kahala tima ulemon mi gendiya bay kah kantata manawegen ulom mediya diriulun miogota nota duas kholakan mi huddawai gendiye mi botuga hunna kommecheves kevene mi botu kommecheves bovene ade mi dataneggaves timanna hin ede gotakan ole vidane names hadis kam yannane tibawi kommetanega Allahwa taqwa veri wase kommetanega komme wagute galgon men e taqwa veri kan iskorange baje adi insana ki faafa kure beka wative faafe kureji kam ga wani nama ya guluwagen awahan heyokamme galgon men korakam ga wani nama e faafa fuhigen dane kam ga mi hadis kam yanga wani adi mistakuna muamala kura hinduga algon men rivet gotuka muamala kurma ei muskole kam gavies nikamachi kam gavies algon menge deenuge mihe kam gavies adi algon menge deena nole mihe kam gavies adi janawaruna kam gavies algon men mi riveti akhlago libegannan ebajehe hamehme mi taqwage muhimmakan dehewa anekkamaki mi taqwa ke mi algon menge ruha wa feerame kamuga Allahu angawa fawative algon menge ruha wa feerame kamuga angawa fawative ismige muhimmukan dehawage bade ket qur'anuga Allah wahi korba fawe ya bani adam e adam ge darine qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha fatebe amihunga aura niwa kuranivi niwa koddenevi feeran timan Allahu devime walibasu taqwa zalika khair emme hewegen wa libahaki ei taqwa ke libahe em insanu duniya mate gole hendu algun men nan Allah subhanahu wa ta'ala awre deba e awra niwa kurman angawa fa ebave Allah e feeran devi waha kamita engema foga mi angawani emme heo feera make taqwa ge feera me ehm taqwa e feera megge gotuga Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga mi sifa koravani hamehme ehen ayatuga Allah mi angawani mi taqwa ke mi algun men kha keuma buima vore muhimmu ecche gotuga ad algun men insanu na vitive Allah subhanahu wa ta'ala algun men hashiganu haddawa mi wani keuma buin beenum wafata gotegga malaika bekalunaka e kantataka beenumegen nuwe e bekalun Allah engewunta furiham korabumuga keumaka buimaka beenum labwa bekaluna nun names insanun Allah subhanahu wa ta'ala ufaddawa miwani keuma buima aram kuruma niduma mi kantata labwa ehkamo keuma buin e algun menna lazim kamekamuga wegen ebade algon men haya furhiyam gotuka kurige dimataka Allahu alkon kurumattaka Allah rasul afata gotuka duniyege dostan heda kurumattaka adi Allahuge di himaya kurumattaka wes algon men furhiyam sihategga kurumattaka wes kewma buin e algon menna lazim kame kirt qur'an Allah hi korwani wa tazawwadu fa tebamihun daturuge kottu libigannashe daturuge kottu libigannashe algon daturi korakam ga wani nama daturu kottu e algon men libigannan jeheche nuwata ekam ga yagin algon men hodan ebajehe ekan libena gotta fa inna khayra zadi taqwa
fa emme heo kottaki taqwae ehmiyatukas Allahu daturu matiga kottu hoduman angawa ekam irsa devwafa demme angawani emme heo kottaki ei taqwaage kotte ehan daturu matiga wes kembuima ekuga noti evres ma muhim kamekamaga wegen de eba daturu matiga wes Allahu ruswa fatu gotuga Allahu wa taqwa veromuge sifa libgatun ehma kurin denne fadan algomen daturaku hasako rajen berada heduga me daturuga wes emme muhim kamaki hama taqwa verume algomenge mujtama goleru nukurve ekah kantatta huddavegen die kamekamaga nuone dekembi ya wura itura samalkan den ebejehe e taqwa verikama buru arafada kame kurimati nuve e nega daturu nimmalafa emori ahlu verin gatan aw mattaka ay swalake me taqwa waha qur'anu ga takraru kon angawafa wayaru algonmen me taqwa ga sifa libigatu mattaka no talgonmen ge hituga me kambim velnagu mattaka no talgonmen ge kibaga me taqwaage ma sifa ashagenno mattaka algonmen kurambi kon kantattaketto ekantatan algonmen engunima hagigatu algonmen migen muhimmu faadabas qur'ani furtama kamaki ilmeri vidalu wagotuga algonmen kirtu qur'ana meduga visna fikuru kurme kirtu qur'anuga ayata kiyawa e maanaya medu visna fikuru kon hedun ei algonmenge taqwa verikan ituro mattaka waravves muhimmu kameke kirtu qur'anaga ayatega Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwa fawe afala yatadabbaruna alquran fa ibamihum kirtu qur'ana meduga fikuru ko visna nahadahiye afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi fa qur'anaki ei Allah subhanahu wa ta'ala num faratakum aechekam gawani nama lawajadu fihi ikhtilafan kathira Allah ta'ala hadiratun aechekam ga enwa nama ega eki tafatu take waniko ebami hona fennanete ade meduge kuriyarafa miwa duniyaga eki faratakum eki dirasata kurmonda hendu kirtu qur'an gawa bayka hala kantaka me dostafata dirasata kurewmonde kurigas kos fave adi miharas kurewmondani adi kurien attagas ekantata kuriyedana ebbayk dirasata kurane kirtu qur'an kun hoda ei bayk hadafawa echekamuga hadafawa echekan sabit kurmataka islam dinaki haqqu dinen nun kan sabit kurmataka anabayko edirasata kurumangendani islam dinu matiwerikama makama furihamakan mistakuna bayan koddinu mattaka adalgomen kiafawa ekeki liuntakuna balafawa ekeki document shitakon mifada bayka hala wahakata algomen ingifawana bellifawana adu ifeveswana islam din badunam kurumattaka islam din na dekola masaya kurumattaka mifada ekeki dirasa kuri faratakun kuri dirasain e haggokan engi Allahumma rujuwe e deenuga difauga e kuri dirasata beenun kura farata ves mieduga duniyaga ves tibikan e Allahuge heo rahme vesme e miatuga sallallahu mi angawani kiyat qur'anuga ayatta kamedu visna fi kurkurma e visna fi kurkurmun engen dan en hagegate kamga mi angawani ega veska hala ikhtilafe dekolo nujuhume hama nujehe kantatake miega nuwanekan engen dane adikiyat qur'anuga wa eki science ge adia khilaf hagigata ki warafa hakun nuni ega hagigaten egot ka insana ingifa nowa bayka hala hagigata misalaka kuda kudin ma mihega banuga garbagane bado manda marhalatoge wahagata mi warafahun nune midaragil merinna ingifa nuwa haqiqatake names mege saste ka har kurin muslimon ekanta tibi imanwe egotuga ekantata qabul kogen
minum wes etan haqiqatake algon menna kirit qur'an ga wakan engen ebade egateren ane misalaki koruge fena kanuge lonugondu bay duniyage bay sarhotawga kanda bodit korta gulifawa hindues e defen ekonuwe e demeduga horhe wakamga wahaka ekamga haqiqe daadi fahun science verna hodunu kamga vies algun men islam metibi mige saste ga harun kurin sore ekantatan egotu agabul kon eyan iman wegen mi kantaka madu isnafi kuru kurmun allah ge mativerikan allah fotuga tedurikan allah ge habaterikan allah anga afa kantadawge adia khilaf ma kama mativerikama mi kantata ingi algun men hituga allah meduga onna yagin kan ituruwe allah meduga onna itbar boduwe allah ge rahmatan edi allah ge adaba medu birwetun ituruwegen dan anekamaki allah subhanahu wa ta'ala ge sharu kurwa fa shariyatu ekantaka medu algon men itura serious form ekantaka medu algon men hituga onna loeba qadaru ituru kurun ei kule kule echkamuga notebes maane nen echkamuga nudeki ei algon menna mukhatib kurwa allah algon menna gafa enge untekan deki egotuga algon men amal kurun kirt qur'ana gaatiga allah wahi kurwa fa be khuzu ma atainakum biquwwa ad yahudina muhatib kurwa allah wahi kurbi ayatiga wahaka mita mehnane bani israel baga yahudina allah engewmaga wahaka mi ayatuga mi angawani fa timang allah tibam hona devvi takatiga tibami hon baran hifatashe wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun adi tibami hona Allah subhanahu wa ta'ala devvi e kantatan haduma kurashe ei tibami hon taqwa verumatteke ade mi argumenna ves hama mikan oigon Allah subhanahu wa ta'ala e engewuntan e devvi devvuntawga argumen ei samasa ecche gotu ganu deki ei serious kame gotu deki argumen e shariyatuge hukum taka argumenna angawafawa engewuntaka furihemaya bolaba kiyamangan jehe eron la'allakum tattaqun eron tibami hon ekan ekota korakam goni nama ei tibami hon ka taqwa verivun itur wegen dane kamuga allah mi angawani anekamaki mi taqwa verika itur kurmattaka oi anekamaki algon men na islam din genestifawa mativeri akhlaquge sifatakun algon men sifa libegatun allah deenuga angawa allah ruswa mativeri sifatakun sifi libegatun egotun engatega allah wahi korabani i'dilu huwa aqrabu littaqwa tebamihun adlu riwashe ekoi taqwa verikama gakan bode are bahoga nota shariyatu adlu verikan mi kuru lafse names warat tafatu atau waraf shamil manen ekulevigem ba ma mativeri bahevesme mi adluveri kam mi hama ekane kotuge gazi kurimatiga ata gazi nimman ekane beenon korave lafsen nu shariyatuga evara ma shamil lafse gotuga mi adluveri kan eba adem timaga darinna medu muamala kurumugas adluveri uma kirat kurwanuga allah angawani wahi kurwani irshad devani adi algon men dushman na muamala kura hinduga ves e adlu verikan iskurma kirt qur'anuga algon men nan irshad devwa fawani e me adlu verika me komme muamala te ves onnan jehe adlu verikame algon kuruma ves me adlu verikan onnanga beje e algon menge horiha bagate ki e alukama heda kora bagate kamaga wegenen nuan algon menge amil nafsa ves hakutake lawa fa fadan algon menge ambinna darina ves hakutake bagan dane e hakuta ves e gotuga ada kora kamga wani nama erun adlu verikan e gam korone alukan kurumuga ves regan hatardamu alukan kurumuga dual hatardam rod hifumuga ekiyo sadi adlu veriu mennu algon me dennevi ehne hen farataka denje hakuta ves furhema gotuga dinun me adlu verikam ga terega eba ade mujtama emiha ada kodden jehe haggota ada koran jehe wajibta amel nafsan ada kodden jehe wajibtan am deringe haggota
me huriha kantata ves meege terega shamil wegen ebade me adlu veri kamuge terega anin ayatega Allah wahi kurawani wa anta afu aqrabu littaqwa maaf kurun ei taqwa veri kama maaf kurun ekan taqwa veri kama gaakam bode e malgun men afu kurumge sifa maaf kurumge sifa eves libi gannan jehe sifaye taqwa veri kama algun men gaabu mattaka e sifa ves algun men kibaga hunnan ewajehe namas me afu kurumge sifa maaf kurumge sifa miyaki komme mihaka libi ganaya fada sifaye kamuge nuwe harudana shakhsiyate huri mihekam ganoni maaf kurun eki faseha kantatakenu timaya aniya fawa miha timaya gona ko fawa miha timaya gelmedi fawa miha ekantatak ene maaf koddi ene faratum badlu nohibum azum kandala ekanta eki komme miheka kurang faseha kantatakenu kitma nabiya sallallahu alaihi wasallam wasiratun algom menang efada etang eta misal take fenigen gosfave adi salfa salihun ge siratum misal algom menang efada ma sifata fenigen gosfave engati Allah hay qurbani innal ladina yaqudduna aswatahum inda rasulillah hamaka showarun e bayagge adu Allah kit rasula sallallahu alaihi wasallam ge arihuga tirkuramihum එමෙ වාහක දක්කා හඳුගා ඉතර කලේෆාන අරිහුගා එමිහුන්ගේ බස්මගු තිරකෝ මඩුමා තිරකමක වාහක දක්කා මිහුන් උලායික අල්ලදීන ඉම්තහන අල්ලාහ් කුලූබහුම් ලිත්තක්වා එබෑමිහුනකි ඒ එබෑමිග හිත්තන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉම්තිහාන කරවා අදි තක්වා වෙරිකමග මාගා ෆහි කොද්දෙවි මිහුන්නේ එමකිත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරිහුගා මඩුමා තිරකමක වාහක දක්කා එක ලේෆාන කුරිෆුල මතියගා adu barako wahaka no dekon ei takwa veri kaman Allah mago fahi kodde mi hunge sife kamuga mi ayatuga angawa famiwani ade medako algon menge gatuge algon menge nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadaganenne medu es ekalefanonge bas folen algon menen ivijje kamuga wani nama note bune devijje kamuga wani nama eyamed algon men koda mis bas bune adu godakon eyamed jadlu kora kamuga wani nama ei ekalefana kurhu matiga adugadu kurum pada kame kamuga ekantata begen dan hamehme Allah taala ga amur fule Allah taala hukum fule ga waha kalgun men gatu bunave hindu ekaman algun men adugadu kon ekama inkar kura kamuga wani nama eves Allah ge kurifulu matiga algun men jadlu kurum pada kame kamuga beligen dan ekantata namesmiga mane no egotoka ves ekama medu suwalan fede kamaga wani nama suwal kurum mana wahake no min nanganne ki suwal fede kamaga wani nama ekantan olum filum ei oikame diinuga mana kamennu ame me taqwa verikan itor kurmattaka kurang oi anekama ki Allah wa kiyamangatumuga algon menge wi warakun kiyamangatun ituru kurun heo kantata wi warakun ituru kurun faafatakan ara nugane faafatakun algonme eka heri woman khasa samal kame dunun mi wesalgon menna mi taqwa verikan ituru kurumattaka kore vidana kame hamehme kiyat qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala angawafawa khabartoge teren khasako qiyamatuga wahakaya barzakhge alamge wahakataka medu visna fikuru kurumus ei algonmenge taqwa verikan ituru egen dane kamaga ilmerin vidalwe ade madama not kuriyan haftaga algon menna bodu imtihane kiyawa markazu not kiyawa skoluga oikkan algon men enge kamaga wani nema e imtihanaka tayyaro mundane ekama farwa kuda noko veto badan e imtihano rangal natijan hoduma beenwa kamaga wani nema hame gota miedu es algon menge wagutu jihidana kama e wagutu jihuma fa hoden algon men nan ituru e hitaka meliben onan kama e faho kantatan hingamun dana gotaki mi ka algon men enge kamaga wani nama ekanta algon men handana honna kamaga wani nama algon men ekanta kamade samalukan ituru wegen dana hame heme qiyametu algon men kuri komme kamamedu Allah subhanahu wa ta'ala sual qurban kama adien komme kama algon men furi heme jawab dari wan jehenekan algon men handanuga honna kamaga wani nama faafata kurman algon men jehilum wan
adi hewkame kamga wani nama ekame kurman algol men hitugara ituru shauku veri kaman ufedigin dan algol men sirrun kura kame kamga vies kitame sirrun kuri kame kamga vies adi e kitame kuda kame kamga vies ekamen Allah subhanahu wa ta'ala ekama kame sual korban ekalgon menge handanuga hunna kamga wani nama ekama deve samalkan ituru vegen ebade adi meduge duniyega rajyega wes wargina CCTV camera tan har kureifa ebhure kutta madu kurumuge beenumuge kuvverin kura kutta fasehan deneganevi emi hunamadu alanje fiawlata fasehan elumattaka adi mifada camera tan har kurumun adi mifada camera to konnege footage taka yamad amalu kurevi fiawlata fasehan eligen danekan timayen ekan olwanu levenekan gabul kore kam gawani nama efada camera hunatan taga mihun ku kurma jahilum watan ade hasako taragi fa gawmte kemikia gawmtoga mefada camera hunna sarhad deka ku kurman hama jahilum watan ade camera hunnaka ingije kam gawani nama ei emi huna medu fiolo eligan danakan emi hunna yagiyum wative names camera ki koranto ehmi hekus kurimati hores kusek koran jahilum no henga dana fiolen elenekan note elenekan yagiyum wa kamuga waninama algon members algon menge amal takamedu furihame suwal vevi jawabdari wan jehene algon men hituga onna kamuga waninama algon members mikan takamedu de samalukan ituru wegen dan ademi taqwa verekomge akhir natija ki algon men shakken negotuga ei suoroge wadevun kan eiden algon men yagin komponan engage kirt qur'an gen ayat ka allah korabani wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin fa allah tabamen taqwa veri washe adi dannashe allah wodigen wani taqwa veri na akuge ehem taqwa ga sifal go men libijkam goninema algon men derwa kan nuje khitam qura kan nuje kambodwa kan nuje allah algon men wodigen wa kam ge ihsas algon men kurven allahumma salli en ayatiga allah hi korabani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja allah taqwa verije kam gawani nama allah subhanahu wa ta'ala ene e kurimati fawa datikamun nikum vene komme ves mage dakkawane ay dirolom galgom men tafatu datitaka kurimati wane eki miha gosumakun notima badunasibamakum dimawa kan takennon e duniyege sunne rangalo mihekam gavis salih alekam gavis rasul vekale kam gavis duniyega tafat kanta taka kurimati wegen dan mitaga mi angawani allah taqwa verijkam gawani nama e datin nikunnane komme mes kahala maken allah subhanahu wa ta'ala min waru koddewane anen ayatega allah hay korwani innama yataqabbalu allah minal muttaqin hamakashurun allah subhanahu wa ta'ala amal tagabul korwa kan kashawari taqwa veringe kibaine admi ayatiki mi adam alayhi salam ga dedari kalon qabila habil ga demuga jigen dia masalaga emihun ekuri qurban allah taala kabul kurbi etano ekaw kiban kabul kurba fa ekama guligen mi ayatu ga mi angawani allah subhanahu wa taala kabul kurbani hamaikani taqwa veringe kibaine du'a ki algon men mi fa rodeya algon menge hedeya algon men kirta qur'an kiyoma adi allah algon kurma algon men nidi nagala fa heda kora waguta me huriha waqt kiwes allah baraka levige me waqt ekam galwa allah taala hadratka maqbul he amal tekam galewon algon menne ki he basaha he bas qabul kon adi he bahang amal kora be kam galewon subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa